Okay, díomh agus fáilte isteach chuig an Measúnú Leanúnach a cethair. Tá sé siúil inniu an 16 tá mí bealtaine. So díomh siúd atá bortha fuú ná an damart be mé ag buint úsáide as an 3 mark is iirde atá fáilte a gcuibh as na measúnathe ar fad. So aine a chaile amach as ceann amháindóibh tá an píosa seo riochtanachtaíomh ónas nach chailí sé 25 fan céad an mark loithreach. Agus aine atá tar éis measúnú a 1 go 3 a dhéine déna go bhfuir níhil le seo agus an sin an seans go rocky de grád suas tuis go bhfuil tú níos clachtaí leis an Germánis tar éis leúpla seachtainna nuas agus beidir go mbeadh marcna níos fearr fáilte agat. So le sin ráite an gná le amach tá sé deanta maras gná ar an OneNote agus gacrod seo na ceistena just dathraigh mé na teoracha 6 so tá an text híos an seo nu ar an OneNote agus caiith tú idir agairting Gaeilge tá cúpla sibse ag tuairt rudí dom as Germánis nu as béarla agus an sin sa ceach seo má tá aon rud i Germánis nu as béarla níl méid bruna 1 mark ar so tá golóir am goibh agus tá folklore.ie ar an tab eile díobh ní léon leiscéildíobh bheith ag úsáid an béarla man bhfuil an termíocht ar fáil nu ar ólas cuibh as Gaeilge. So just rud beag sulam rún tú ar submit. Beidir ghlach picture de the cuid fragri ar agla gohfuil 5V forms sách glitchy an seachtain sicáte. So in onna dé a clóbhúil a ríis just ghlach picture de agus má tá 5 agat ag seol is seach é má tá an picture an sin leis an data agus an tam hús an sin sa screenshot beag acra cearcalar. Ach níla me ghlacha aon rud a tagan na isteach tar éis ní trocha ar an seachtú lás fithe, so just becinn tú sé denta ribh sin. So sin an text alta 1-3. So cad a bhíon ag pála agus bháthair don bricfásta, 2 pointe. Céim fá a bhfuil an bricfásta sin speisialta, 4 pointe. An sin cad dhéanann pála agus a tuismothirí ribh an gcóisir, agus cad iad na hulmhúcán den cóisir tá déanta ag pála agus an muintir ribh inniu sin alta 3. So scéil tuairsearm. So sin send me agus submit nar tá sé bhré. So rach mu just seach chuig an PowerPoint. Okay, so yeah, Yomage an highlighter agus rach mu tríd gacrod. So Paula und ihre Eltern frühstücken, so sin breakfast hier, zusammen le Kehle im ruhigen Haus. Ruhig sin Kunis. Ein besonderes Frühstück, eine besondere Specialte. Schinken und Käse, Spiegeleier mit Speck, Brot mit hausgemachter Marmelade, Honig und Butter, Joghurt, frisch gepressten Orangensaft und Karottensaft. Oh, very schön. So, Schinken. Ná den damit rinne mar an focail sin nar a hosig méid múna an rang mianar. Schinken sin carabréige mar fecinn sé mar chicken ach níl sé schinken sin líbhais. Käse, tuisc of Käse. Now, Spiegle Eier. Sin Eier sin an ulra ov, so sin ivica, agus Spiegel sin fricathe. So ivica fricathe. Mit Speck, Speck sin bagun. Brot mit hausgemachter Marmelade. Na not damit Marmelade, nie Marmelade, sin sov. Sov choc denta. Honig und Butter eske, Joghurt eske, frisch gepressten, press, like sin an berla. Orangensaft und Karottensaft, so Saft sin su. Es gibt auch ein kleines Kännchen Kaffee auf dem Tisch. Freshen auch. Ein Kännchen, Canna Biog, ein rud le CHEN ag an deire focail nódrach agus cilíonn sé beag. So Canna Biog de Kaffee an Tisch. Aber nur Mutti trinkt Kaffee, ach dirach Mutti a Olen Kaffee. Heute hat Paula Geburtstag, Sie ist 16 Jahre alt. Erske, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sagt Mutti. Nach dem Frühstück spült Mutti das Geschirr ab. So abspülen sin glan le iske. So das Geschirr sin an tralav itche. Vati liest die Zeitung und sagt nichts.
So die Zeitung schon an nuch dann, agus sagt, schon sagen nichts. Paula ist aufgeregt. Now, aufregen, schon bisch. Nu skette mini earth. Ich bin aufgeregt. Ta skette mini Dann heute hat sie ihre Geburtstagsparty. Die Gäste, kommen um 12 Uhr. Vor schon Riv, not damit, es ist 5 vor 10, das ist kuig Riv aja. Vor der Party räumt Paula ihr Zimmer auf. Aufräumen, schon kleines Sus. So, Paula ihr Zimmer. Sie deckt den Tisch festlich auf. Aufdecken, schon lagemach. Kann an Bord lagemach. Festlich, schon adjektivin als ein Fest fehlen. So, in our lagshimach an board, dun fehlen, nu, vashig she, kurshi mashukan orhu, well, kon Rudi Anna lesh, sie legt einen Tischtuch auf den Tisch. So Tischtuch, ein Tuch sind Tuale. So Tischtuch, Tuale board, sind just blanket board, nu Kludock board. Auf den Tisch. Sie stellt auf den Tisch Teller und Tassen. Okay, so Teller und Tassen. Sin an trall of a currency amach an desk. Oh. Leschka. Jetzt kommt gerade Harle an Sin. Gestern sind Mutti und Paula zum Supermarkt gegangen. Oh, da mal Highlight. Sind gegangen, hui steht. Sie haben Getränke, Kuchen, Eis, Obst und Süßigkeiten gekauft. Sie haben gekauft. Chanig steht, I'm Schkatscha. Paula hat auch ein paar CDs und natürlich neue Kleidungen gekauft. So ein paar sind Kupla. Und natürlich, agus Kindche, neue Kleidung. Na, Kleid schon gön, aber Kleidung schon 80 gekauft. Sie trägt gern sportliche Klamotten. So Kleidung und Klamotten, wohl keine. Ist gar fockelt der 80. Sie hat einen blauen Pulli und eine schwarze Hose gekauft. So einen blauen Pulli, so ganz blau und eine Hose aus Germanisch. Kluschen Atchtun, agus muss ich explain was Berle Trousers. Auch eine schwarze Hose gekauft. Okay, so Shinne in der Umland. So, Tashivreianish, das ne Keshna. He discard. Agus an Shin is favorite of either raggart gone hours, gone throw. So Tadoig pointe fall the Shin the Keshna hain. So Leva Kincha goil Shivig Fechant na Fishan Sho. Tá mé grá libh comá leis an gnáfhreagra agus bí cínte go scríbann tú na gnáfhreagra so an liste mór sin do bia atá le clóbhúla. Má scríbann tú uachtaróte is seach sa céad busca tám chun 5 fan céad sa bhreis a thuirtit I do grád. So nuair a choiríam na marcan in omlan má tá dahad feite agat tám chun dahad a 5 a thuirtit. Tám chun ordú 5 fan céad don Measúnú seo. Ní don ceann omlan ach don Measúnú seo. Le bheith chun dúis nó antas a thuirt dus na daine tá ag caithfan am ag fécintear na físeán seo cos tá siad mar cuid an ceacht tá rudí le felam sa físeán seo agus cá mé bheith cínte gohfuil sibh ag fécintearthú. So lebardal ná habar aon rud le aine eile ach má tá tú ag fécintear seo tá is a go inis má scríbann tú uachtaróte is seach an sin comach leis an gnáfhreagra tám just nuair tám ag cur na marcna le chéile tám dúr chun 5 fan céad sa bhreis a bhrunna ort leis an písa seo agus beidir den is sin andifriocht ó thaobh na marcna de. So go éirí libh agus má tá ceistar be seolalaigh riomh foscom.